Evo, dragi gledatelji, s nama je danas Damir Sabol, osnivač Fotomata i Mikroblinka. Dobar dan. Dobar dan. Evo, Damire, znamo se duži niz godina, pratim i razvoj jedne i druge tvrtke. U biti, u početku je sve krenulo iz jedne tvrtke. Fotomat je bio nešto što je bila u početku možda nekakva malo igračka, nekakav tvoj projekt gdje se vidio da postoji nešto i onda se desio taj spin-off, u stvari izdvajanje tvrtke. Kako si u stvari došao uopće na ideju da bi nešto poput Fotomata moglo se napraviti da bi bilo potrebno? Dobro, sad tu zapravo gledamo neki početak je bio još u Iskonu, kad sam Već tad si mislio o tom, zezaš? Pa mislim, zapravo tamo sam naučio da možemo graditi nekakav software i svjetske proizvode. Jer mi smo u Iskonu 2000. godine imali chat koji je bio vrlo popularan, ljudi su ga to su bile 1000 ljudi istovremeno gore spojene. I onda smo napravili čak i unutra igru Čovječe ne ljuti se unutar četa. I to je bilo vrlo popularno, ali mi nismo nekako to razumjeli što smo napravili. Ne? I sad super smo, dakle, radili smo super stvari, ali smo se ograničili na hrvatsko tržište. Ali da pojasnimo gledateljima, igra unutar četa, to je u stvari bilo ovo danas što imamo igre na Facebooku. U stvari, znači vi ste praktički imali društvenu mrežu unutar koje ste napravili igru, samo to tad niste prepoznali. Mislim, danas su tvrtke koje imaju igre na Facebooku, ne znam, poput Zinge ili nekoga, su čudo svjetsko od vrijednosti. Znači, bili ste malo prerano i možda niste prepoznali priliku, premladi ste bili. Pa, mislim, fokusirali smo se na neku drugu priliku. To je bilo Internet Service Provider, a dok smo istovremeno imali jednu veću priliku. Dakle, tu sam naučio da su zapravo veće prilike su tu, ali mi treba ih prepoznati ili treba se usuditi. Ne? I poslije sam isto radio neke stvari, radili smo mobilne baš igre za mobilne telefone. To je bilo isto prije iPhone-a, prije Androida. I tu smo radili za neke Amerikance i nešto. I opet sam shvatio, tu mi možemo raditi dobre stvari, ali to je opet bilo prerano malo. Ne? Uglavnom, to je bilo, ok, mi možemo raditi dobre stvari, treba ih prepoznati, ali zapravo treba probati i treba ići na svjetsko tržište. I to je bila ideja, to je bila glavna ideja i tu smo zapravo krenuli i tu je krenuo taj razvoj softvera. I tu smo opet smo se naučili na sljedećoj firmi koja je bila Računi HR, koju smo radili isto lokalno. Dakle, i Iskon je bio lokalni, mislim, Iskon je bio uspješan i dalje je. Ne, I Računi HR su bile lokalne tvrtke. I onda sam pogledao... Kod Računa HR se pokušao povezati domaće banke, jel tako? Činilo se tada iz pozicije tadašnjeg Damira Sabola, to je odlična ideja, svima to treba, naše banke su nepovezane, ali reci kratko, dobro je pričati o neuspjesima da malo približimo i te stvari. Šta si tamo naučio, zašto to nije moguće u stvari? To je bio neuspjeh u smislu da nismo postigli ono što smo htjeli. Ja sam tu bio malo naivan. Mislio sam naivan u dvije dimenzije. Jedna dimenzija da zapravo ono što meni treba će trebati cijelom tržištu i da to svatko treba. Dakle, da svatko treba elektroničke račune i da svatko želi elektroničke račune primati u svoje internet bankarstvo. To sam ja mislio. I mislim, možda sam i bio u pravu, ali možda 10 godina prerano. Na drugi način je to trebalo raditi, ali bio sam malo naivan jer sam mislio da ću moći povezati velike banke, velike izdavatelje računa, ove komunalne firme. Zagrebački holding i, ne znam, banku, privrednu, zagrebačku, dosta komplicirano, hrabro. Bio sam naivan, ne, i to nije... Telekom operator. Da, dakle, i onda kad dođeš nekoj firmi i veliš, mi bi vam smanjili troškove i misliš da je to dobro, ne? Oni vele, dakle, mi bi vam smanjili troškove tako da to šaljete elektronički, a ne na papiru. I onda će vam ljudi brže plaćati. A odgovor onda, nismo dobili odgovor, nego smo dobili vrlo rezervirano nekako. I onda poslije smo dobili zapravo povratnu informaciju da možda njima nije u interesu da brže ljudi plaćaju jer dobre kamate zaračunaju i onda A mi smo sve temeljili na tome. Slanja računa, pa i tu ima. Mislim i printanje računa i sad mi uletimo nekom, velimo sad ćemo mi zamijeniti vaše printanje računa, a tu je cijeli ekosustav koji je oko toga složen i ne znam, nekome je možda u interesu da to ostane kako je. I velim, tu sam bio naivan i mislio sam da kad se nešto hoće dobro napraviti, zapravo da će tržište to prihvatiti.
Dakle, nije. Tu sam evo pogriješio i s druge strane sam pogriješio o tome da nije postojao taj product market fit. I zapravo ljudi nisu htjeli to na taj način. Ja sam htio, možda je 10% ljudi htjelo, ali 90% ljudi nije htjelo. Ili nije to bilo baš nešto napeto jako. Bilo im je zgodno, ali papirni račun, neka, ja to imam. Nisu ni razumjeli zašto, bio si šta je to prerano, elektronički račun. mail je tek bio u razvoju, možda nije bilo ni svih ovih današnjih nekakvih stvari koje, da na mobitelima to sve imamo još uvijek bili dominantno, desktop PC tada vjerovatno. Pa da, mislim, to je bilo a i s druge strane, ljudi hoće taj račun na papiru i ne možeš sad ti njima objasniti. Ne? I to, sad ja mogu, ja znam što je to, ali teško je objasniti korisniku. Ne? Tako da tu smo isto pogriješili. I kad uzmeš sve to skupa, tu smo pogriješili. Međutim, opet ste naučili. Recimo 2 greške, ne? Ali onda je bilo, ok, dobro, ali mi i dalje želimo riješiti problem. Kako ću ja riješiti problem? I onda je dolazio smartphone, iPhone sa dobrom kamerom. Dobro, bila je ono vrijeme bila loša, ali bilo je jasno da će biti dobra, ne? I da će procesori u telefonu... Da ide u smjeru jačim procesora, jačih kamera, ali tako? Tako je. I to je bilo, i onda ne samo to, nego da će telefon biti neki osobni uređaj na kojem se sve, praktično cijeli život si daljinski upravljač za život, ne? To mi se sviđa recimo to objašnjenje što je pametni telefon, ne? I onda smo rekli, dobro, idemo mi riješiti, onda ti telefoni dolaze, idemo mi riješiti to plaćanje računa na način da pomognemo korisniku, da riješimo taj problem. I da ne bude tako kompliciran sustav, da to nisu banke, da to nisu neki sad veliki dogovori koji godinama traju. Nego shvatio se u stvari da možeš skratiti taj put, da dobro kažem. Znači da ne moraš ići pregovarati s bankama, nego da imaš postojeće rješenje da mimo njih uspiješ naći način kako da računi budu jednostavno plaćeni. To je bila prvotna premisa, ajmo olakšati to plaćanje računa, pojednostaviti. Pa da, pa svi mrze plaćanje računa. Ja ne mogu tipkati onaj broj IBAN-a, ja sam disleksičan, ja ga pulam 100%, 1 od 1. Da, pa to je to, ne, zašto bi to radio? S mene si spasio, definitivno. Da. Pa ne, mislim, to je danas, onda smo mi napravili tu tehnologiju za skeniranje računa, dakle uzmeš sliku računa i izvadi naša tehnologija sve podatke za plaćanje. Fotografiraš račun i dobiješ podatke. Da. Tako je. I to smo onda pokazali prvo Erste banci i onda su oni rekli, ovo je super, dajte, mi bi to htjeli staviti u naše mobilno bankarstvo. I oni su to stavili u mobilno bankarstvo, oni su rekli, dobro, idemo za mjesec i pol s tim vana, mi smo malo je kratko, ali ajde, potrudit ćemo se. Potrudili smo se, to smo napravili. Znači bio si onaj Bill Gates, došao si im prodati nešto što si imao još na pola razvoja, inženjeri iza su bili jako sretni kad si došao naći, rekao si dečki za mjesec i pol, ali šefe, pa to je još u idejama. Da, dečki nisu bili, ali su napravili smo to, bilo je dobro za početak i bilo super. Dalje smo to razvijali. Ono što sam tu još naučio je da kad je banka s tim izašla, nije to zvala mobilno bankarstvo, nego je zvala slika i plati i temeljili su cijelu kampanju na našem proizvodu. I tu sam isto nešto naučio da moraš korisnicima zapravo kroz marketing prodati ono što korisnicima treba. Ne nekako mobilno bankarstvo, nego nešto što je njima treba. Jednostavno slika i plati račun. Svakom jasno, jel? Da, svakom jasno i to je recimo, tu sam malo naučio o marketingu. I uglavnom, to je onda krenulo i sad... I to je osnova Microblinka i danas u biti to, slika i plati. Da, dakle, slika i plati je tehnologija koju je Microblink prvo razvio i tu se prvo koristila za plaćanje računa i danas se koristi. To je vjerojatno najkorištenija usluga mobilnog bankarstva. Dakle, kad ljudi koriste mobilno bankarstvo, zbog toga ga koriste. I Microblink danas radi još neke druge stvari, to je čitanje podataka kamerom mobilnog telefona. Evo, vraćamo se nakon kraće pauze, nastavljamo priču o Fotomatu i Microblinku. I ponovo smo u studiju sa Damirom Sabolom i nastavljamo priču o Fotopayu. Još uvijek smo sad na Microblinku, znači Microblink je došao do toga da korisnicima paše da mobitelom ekstrahiraju podatke iz fotografije sa nekog dokumenta. Tako je počelo, prva usluga je bila fotkaj i plati za banke, a šta sve se još kasnije razvilo unutar Microblinka iz te prve usluge? Pa kad smo
krenuli s tim plaćanjima, dakle podrška plaćanju korištenjem kamere telefona, to je velim i danas i iznimno korištena usluga. Onda smo krenuli primjenu na druge neke vrste dokumenata i to su konkretno sad osobni dokumenti. Pa onda kad želiš, otvoriti račun u banci, možeš to napraviti na daljinu korištenjem tehnologije mikroblinka za skeniranje osobne iskaznice ili putovnice i tu još postoji dodatne komponente tehnologije da provjeri autentičnost i ko to radi. I tako možeš na daljinu obaviti kompletan proces otvaranja računa uz identifikaciju korisnika da to sam ja, a ne ti da otvaram račun. Pa recimo otvaranje računa ili neke usluge otvoriti i da je to jednostavnije, lakše, da se lakše identificiraš sustavu. Da, na konkretne primjere. Znam da ste radili nešto i za američku policiju u nekim državama, čitanje dokumenata. Pa radili smo za registraciju birača, pomoću, tamo se koristi u Americi se koristi vozačka dozvola kao osnovni dokument. Zapravo nemaš... Da, nemaš ID ako nemaš vozačku. Da. To jest ne moraš imati tamo osobnu iskaznicu, to je... Da, ne postoji, tamo ne postoji, čak i putovnica nije uobičajena. Postoje ljudi, kažu u Americi, koji uopće nemaju osobni dokument, ako nema vozačku, on ga ne mora ni imati. Da, to je kod nas dosta teško shvatljivo, ali tako je. Ne? I zapravo vozačka dozvola je tamo glavni neki dokument za... I šta vi možete napraviti sa vozačkom, na primjer? Kako se koristi onda tu vaša aplikacija? Pa mi pročitamo sadržaj, ime, prezime, adresu, vidimo, skinemo sliku korisnika. Znači, kad policajac zaustavi na cesti, on onda u biti mobitelom poslika osobnu i svi podaci izađu ko je to, koji auto, šta ja znam, broj vozačke i to. Pa da, vidiš koja je to osoba, ime, prezime, ostale podatke, onda on može i fotografiju, pa provjeri tu fotografiju u bazi, pa fotografiju osobe koja vozi. Uglavnom ima tu ovak dosta primjena. Ne? Tako da je to i ti sigurnosni nekakvi državne službe, banke, koristi se puno i naravno posebno se koristi kad je ovakva situacija, recimo pandemija, kad ne možeš fizički doći. Evo, to je bio jedan dodatni impuls za korištenje takve tehnologije. Ono što mi je zanimljivo još, po mojim informacijama, često surađujete sa domaćim tvrtkama. Ako dobro se sjećam, vaša prva aplikacija za Erste banku, vi ste davali tehnologiju, a Infinum je radio kompletnu aplikaciju iza toga. Koliko mi se čini da u Americi također radite zajedno sa Infinumom i time u stvari naše tvrtke IT-evske, ajmo reći nekadašnji startup i zajednički rad izlaze na svjetska tržišta. Ima li još takvih primjera možda? Pa mi surađujemo sa domaćim tvrtkama koliko možemo. Infinum je jedna lijepa suradnja, već dugotrajna i nadamo se da ćemo i više surađivati. I to, s tim da smo se mi fokusirali na baš taj dio tehnologije. Na tehnologiju, tako, ne izradu aplikacija. Vi radite tehnologiju i u tom ste najbolji, jel? Da, mi radimo samo tu tehnologiju i onda druge tvrtke uključuju tu tehnologiju, taj software u svoje aplikacije. I mi smo se specijalizirali baš na to. Znači nije vaša primjena, neko će sutra doći sa nekom drugom primjenom i reće, gospodine Sabol, evo mi bismo htjeli, možete li vi tu nama tehnologiju omogućiti, da li malom promjenom vaše ili možemo li koristiti vaš taj SDK interfejs u našoj aplikaciji za nešto skroz što tebi ne bi palo na pamet možda nikad? Pa sigurno, da, baš je to i sad je Microblink napravio, iako ja sad operativno nisam u Microblinku više operativno, ja jesam i dalje suvlasnik u takozvanom boardu. Ali izvijestite valjda šta rade. Da, pa znam šta se radi dobro, ne. Ali sad se recimo radi da se u web pregledniku to radi, tako da ti ne moraš uopće instalirati to, ne, nego samo kao dio web stranice napravio je Microblink tehnologiju kao dio web stranice i ti se možeš predstaviti, web stranici kad trebaš nešto. Moraš imati kameru, ili? Da, moraš imati kameru. Dobro, ili na telefonu čak. I ne moraš ti uključivati taj software, to se učita i radi preko weba. Ne? I to je recimo sad ima i skeniranje kreditnih kartica za plaćanje, da pojednostavi plaćanje. I to onda povećava isto, može i sigurnost transakcije povećati i tako. Tu je puno primjena, ali je fokus na tu tehnologiju. I zato je to i globalni fokus. I cilj je, idemo mi sa
u tom samo uskom dijelu napravimo najbolji proizvod. Jeste li vi sad najjači u svijetu u toj tehnologiji? Znam da su bili neki, da li Ukrajinci, da li Rusi kad ste kretali, kako ste sad vi u odnosu na ostale tvrtke za tu tehnologiju u svijetu? Pa sigurno je, ja bih rekao da. Ne? I ako sad se može, imaju neke različite pristupe, ali međutim mislim da je ovo korištenje, to se koristi umjetna inteligencija, dakle AI, i tu mislim da je Microblink najjači. Super. I sad smo došli znači, od snimanja računa, osobnih dokumenata do toga da taj softver može prepoznati matematičku jednadžbu. Kako je do toga došlo? Pa to je došlo tako da sam ja sinu, mislim to je sad priča, već je onak često ponavljam, ali dobra je priča, mislim priča je dobra, dakle ja sam sinu provjeravao zadaću i to je bilo puno zadataka za riješiti i sad ja nisam malo ljen inženjer, razmišlja kako će to riješiti problem, ne? I onda sam mislio pa dobro, idemo tu tehnologiju koju razvijamo za čitanje teksta kamerom mobilnog uređaja, idemo primijeniti na matematičke zadatke. Da možemo pročitati, riješiti, provjeriti rješenje, ali i objasniti zadatak. I tako je to krenulo. I onda smo napravili neki prototip, stavili ga na tržište, prijavili se na jedno startup natjecanje u Londonu, napravili smo neke promotivne materijale i mi smo mislili to je kao neki reklamni proizvod za našu tehnologiju i da bit će fora, ne? Ali ispalo da je da je to bilo veća fora nego da, bilo je. Sami originalni proizvod. Da, bilo je. Zato jer je rješavalo problem korisnicima. Korisnici su se svi sjetili matematike, a oni koji imalo srednjoškolska matematika i dalje ostala frustracija, ne, ljudima. I naravno jednostavan proizvod, jasan proizvod koji rješava jasan problem i našao je mjesto na tržištu. Puno interesa, puno pažnje, medija. I onda je sve to eksplodiralo u pozitivnom smislu. Ali to kad kažeš našo je mjesto na tržištu, vi ste u stvari ušli u potpuno novi, možda rečenicu o tome prije pauze, u novi tržišni segment, u biti u segment edukacije. Kako je to tržište u par rečenica i šta se tu otvara kad tako nešto iskoči sa strane? Pa to je potpuno novi segment. Mi smo napravili jedan eksperiment praktično koji je super zapravo funkcionirao, pokazao veliki potencijal, ali je bio eksperiment, probali smo, eksperiment je uspio, više nego smo očekivali i onda smo odlučili idemo mi dalje taj eksperiment razvijati. Međutim, to je potpuno različiti posao od Microblinkovog. Microblink radi prema tvrtkama, B2B, dok je Fotomat baš za učenike po svijetu. I onda smo rekli to su dvije različite stvari, idemo to odvojimo, idemo to razvijamo kao odvojene posebne proizvode jer su različita tržišta, različiti proizvodi i potpuno drugačiji pristup zahtjeva. Evo tako je u stvari iz jedne tvrtke nastala druga tvrtka koja je krenula skroz u jedan novi segment. Nastavljamo priču o Fotomatu. Vidimo se za minutu. I nastavljamo priču sada o Fotomatu. Tako je iz Microblinka u jednom trenutku, prepoznavši priliku na osnovu jednog eksperimenta, nastala skroz nova tvrtka koja trenutno radi prilično dobro. Kad bi morao vagati sada Fotomat i Microblink, u čemu vidiš veću mogućnost i veću zvijezdu u budućnosti? Kad bi se morao kladiti na jedno od dva djeteta, koje bi bilo jače? Pa mislim, ja sam u Fotomatu. Ne? I to pokazuje nešto, dobro? Pa mislim, pokazuje, sigurno pokazuje. Microblink je poslovno iznimno dobar. Lijepo rastu prihodi, super tehnologija, zarađuje dobro i dakle super priča. Ja sam možda čak po mom stilu ili što ja dobro znam, bliži Microblinku realno. Ne? Međutim, Fotomat je, ima potencijal globalni. Mislim, kad pogledamo da je tu milijarda učenika u svijetu koji uče matematiku, onda ne znam, njihovi roditelji, njihovi nastavnici. To je ogromna prilika i ja bi tu priliku htio, mislim, čak ne bih rekao iskoristiti. Ja bih želio raditi na tome da se tu nešto korisno to je priča koja može promijeniti svijet u stvari. To je možda jači driver nego sama tehnologija. Pa sigurno, ne, mislim,
ono što mi radimo tu demokratizaciju edukacije. I to znači da ovo što mi možemo napraviti pomoću softvera i proizvodnje sadržaja može omogućiti mnogim ljudima koji nisu imali ili nemaju dostup do zapravo edukacije, ne znam, do kvalitetnih nastavnika, kvalitetnih škola. Roditelji im ne mogu pomoći zato jer nije ni lako ni roditeljima, ne? Evo, tu mi uskačemo i to rješavamo pomoću softvera i napredne tehnologije. Kome vi uskačete u tržište? Rekli smo tada si sa mikroblinkom, to jest računima HR, ulazi u tržište možda ovih koji printaju račune i šalju. Sada možda ulaziš u tržište ovih, kako se to kaže, nije edukacija, nego kad dovedeš neko da ti dijete uči kući. Instrukcija, tako je, fali mi riječ, hvala ti. Koliko je to tržište uopće veliko? Pa to je, mislim, to je inače ogromno tržište. Mislim da je oko 200, bit će oko 230-240 milijardi. Te zapravo online nekakve elektroničke... To je ono što se vidi online, ali ovo što ide ispod stola po cijelom svijetu kad student ili profesor dođe kući i uči dijete, znači to tržište je ogromno i potreba stvarna postoji. Postoji, apsolutno, ali ono što je problem da nema dovoljno ljudi koji mogu raditi instrukcije kvalitetno. Ne da nema, onda to je skupo. Dakle, mi tu ne mijenjamo te ljude. Oni su dalje tu, oni možda ih čak ponudimo kroz našu aplikaciju da neko radi. Znači vi možete biti njima add-on, nekakav dodatak u procesu učenja. Jer vi pokazujete kako se rješava, to je ključ, ne samo rješenje. Pa mislim, nekako mi gledamo da mi možemo puno tih situacija kad je potrebno da neko pomaže učeniku, mi možemo riješiti pomoću softvera i umjetne inteligencije. Međutim, ne možemo sve riješiti. Ali možemo znatno proširiti to tržište i mislim u Kaliforniji tamo sad instrukcija košta $100, $150, $200, ne mislim, a mi to možda možemo za $10 mjesečno raditi. Pa možda što kažeš, smanjiti broj instrukcija dolazaka jednim dijelom kroz softvera, drugim dijelom kroz fizičku komunikaciju sa profesorom ili nastavnikom. Tako je. Dakle, tu ima puno prilika da se zapravo proširi tržište. Mi dakle ne mijenjamo, mi širimo to tržište i omogućujemo ljudima koji inače si ne bi mogli to priuštiti. Ali sad mi reci ovako, razumijem to oko edukacije, ali ovdje se radi o ozbiljnom biznisu. U protivnom ne bi dobili investiciju za Fotomat. Kakva je bila zadnja runda investicije u Fotomat i šta možda očekuješ u budućnosti i kako ćeš u stvari monetizirati, kako ćeš donesti prihode od Fotomata? Puno smo oko toga pričali još u ranim danima sjedeći na ručkovima i gablecima i uvijek si rekao ništa Saša polako, imamo sad 20 milijuna, pa 200 milijuna, pa 220 milijuna downloada, ali što bi rekao show me the money. Pa mislim to je ovako, inače raditi aplikaciju, ljudi misle da je to sad jedna aplikacija koja je relativno, mislim ona je napredna tehnološki, ali misle da je relativno jednostavna. Ne? Međutim, to je vrlo zahtjevna aplikacija koja ima iza dosta sustava koji rade, koji kreiraju taj sadržaj, proizvode sadržaj. Mi upravljamo, imamo 3000 ljudi po svijetu koji kreiraju sadržaj za nas. Dakle, to je vrlo zahtjevna aplikacija i da bi zapravo monetizirali, što znači monetizirali, da bi počeli zarađivati od aplikacije, trebate imati analizu podataka, trebate imati sustave, testiranja različitih mogućnosti monetizacije i to je puno ljudi. Ne? To trebaš pogon od 50, najmanje 50 ljudi da sve to upogoniš, mi sad imamo više od 100 zapravo i to je zahtjevno i kompleksno, ne može se to odmah napraviti. Mi smo krenuli u prvo vrijeme nam je bio važan rast. Dakle, da mi rastemo dalje, da se aplikacija širi i onda smo polako testirali različite mogućnosti monetizacije. Evo, sad nam je dobro krenulo, prije 1,5, 2 godine smo krenuli i ispravili, prvo smo potpuno pogrešno. Ne? Koji uvijek? Prvo smo potpuno pogrešno, ali šta to znači? Kakvi su prihodi trenutno mogući? Ili šta ostvarujete trenutno? Šta planirate ili za ovu godinu? Možeš nam neke brojke dati? Sad mi ne otkrivamo prihode, ali prošle godine su nam značajno porasli prihodi. Čak i 10 puta. Dobro, nismo krenuli s visoke razine. Međutim, bilo je uspješnije nego smo očekivali. Ali sad opet treba sljedeći korak napraviti. Mislim, neću reći koji su nam bili prihodi, ali praktično smo u nekim mjesecima bili čak i u plusu, što nam nije namjera. Ne? Namjera nam je sve ulagati Ali to je jako lijepo za firmu u ranoj fazi sa tim brojem zaposlenih, tim troškovima, uspjeti imati pokriće na mjesečnoj bazi neke mjesece. Pa, ja volim dok je biznis može sam sebe pokrivati, to je super. Međutim, to je globalno tržište, to je velika prilika i investitori gledaju
Mislim, to je i dalje rizična stvar, ne mislim, budemo onak, iskreni, to je i dalje rizično. Nije to nešto što je sad evo gotovo i sad ovo. Tu ima puno konkurencije, globalno sad se juri prema nekom globalnom cilju. Nije to sad neki lokalni tu neki cilj pa ćemo nemaš puno. To je globalna stvar i dosta je onak žestoko. Međutim, investitori su prepoznali našu poziciju, što smo napravili. I sad imamo dovoljno novaca da dalje ulažemo. Reci nam malo oko financijske, barem daj brojke koje možeš dati. Valuaciju vjerojatno ne možeš otkriti trenutnu ili barem zadnju. Pa ne, to ne mogu otkriti. A visinu investicije zadnje? Pa mislim dobili smo $23 milijuna je bila zadnja investicija koju su investitori dobili udio u tvrtki. Ne. I to je sav novac je ušao u tvrtku kako bi se ona dalje razvijala. Kako bi mi razvijali, zaposlili nove ljude, kako bi razvijali dalje tehnologiju i kako bi razvijali sadržaj za aplikaciju. Obzirom da se radi o velikom tržištu, vi morate rapidno i brzo rasti. Rekao si koliko je bio rast prihoda, znači on se vjerojatno mora nastaviti tim tempom da bi se vi postigli ono što želite. Ali reci mi otprilike, planirate li sljedeću rundu investicije? Da li će ovo biti dovoljno da postignete ono što želite? Vjerojatno ne. Pa za sad ne planiramo, ali ako stvari idu dobro, mislim sad, ako stvari idu dobro, onda će nam trebati. Ako jako dobro idu. Zato jer ako se zahukta, onda će trebati. Pa mislim, vidjet ćemo. Imamo sad stvarno dovoljno novaca da dalje ulažemo. I mislim, ne možeš stalno ići novce, trebaš napraviti nešto. Ne? Tako da... Nisi nikad bio dobar hustler, znači, ali dobro ćeš napraviti proizvoda. Možda i uspješ za hustler za sljedeću rundu. Pa mislim već interes postoji, to je sad vruće tržište kao edukacijska tehnologija. Ne? Ali dolazim do kraja, hoću od tebe ipak izvući nekakav odgovor. Znam da mi nisi dao evaluaciju, nisi mi dao ništa od prihoda, ali evo, ja kad bi se morao kladiti na sljedećega, trećega unicorna, ja mislim da bi ti bio jedan sigurno od 2 ili 3 na kojega bi stavio, ne znam sad, neku veliku lovu, ali rekao bi, da li ti smatraš da bi Fotomat mogao postati treći ili možda čak i četvrti hrvatski unicorn, ako znamo da je prvi Infobip, drugi Rimac? Da. Je li to realno? Mislim, Infobip je ogroman uspjeh, Rimac je ogroman uspjeh. Ja ne znaš da ne volim ovoga. Ne volim. Ja više volim da mi radimo to, da li ćemo postati unicorn. Pa mislim, ja bi super bi bilo, ali teško je to. Ne? Mislim, teško je to. Mi ćemo raditi najbolje što možemo. Ulažemo u velimu tehnologiju, umjetnu inteligenciju i iskreno mene zanima samo i dalje najbolji proizvod na svijetu napraviti. Ne? Da li ćemo biti unicorn ili ne, lijepo bi bilo do toga doći, ali stvarno mi nije baš važno. Ne? Evo, dragi gledatelji, bio ovo Damir Sabol koji nije želio otkriti da stvarno želi postati unicorn. Ja u to duboko vjerujem i vjerujem da će tako biti, a vi procijenite sami i nastavite nas gledati i dalje.